Blei prolog sesi pat ngaso Kmen ya kaban peni pi limba kani ke video kani kedi kesengi ke baar kaban ngilasa apa Delhi bat ngladon ya ke plan ban yalam kai ya imei badipa ban yoi dala ki jongki kemat ya ke Lotus Temple te kumta hakane ka jingya lenti gisngau thu bat ki babon hi ki bapoi she kani ke jaka ki tip ba kani ke Lotus Temple kadi ke way na ki jaka ki bapaunam hapo Delhi bat ka deiru kata ka jaka ka baparo ki brio na keleng jong ka perthai compare lagi wan na kanu kaniam ro henrei hape ki wan ya ka bandrung hapo jong ka temple ki juwan ya ka ban syong ban duwai batru bandan ya kata ka jingedei ka bajan ka jongki bat Blei tingis ngokumen ba menta kasngi layo ya ka ban wan yalam imei badi pa sekani kajaka bat ka bak kampalaru kalong ba yesa begini ke video ke jongi namar hakini ke video ngan pen ep ya ka jinglong jingman ka ba syapo jang ka Lotus Temple haki babun ke video le se ka kamshitam ya ka ban yo ya ka ban ring video syapo jang ka yemani te henrei hakani ka kenti ngalayo lat ya ka ban rung bat ban ring ya ke video bat ngala ban pen ep baro ya ke jinglong jingman jong ka ni ke Lotus Temple kumta ya sa begini ke video jongi perlok bat nang ya share like subscribe nak bentai ki bat ke video bangin nang ya peni nak kapor sekapor Mars poi hagani ka jaka kalong tik kombangi poi syakawai bat ka perthai kajing kenja kajing jai bat kajing itenat ka saudong ka saukun ka dapat ka pada penja tha chisha ya kajing mut kajing perkat ki jongi kumta kani ka sngi kala pen Kmen chisha ya imei bat ya ipa bakin yo lat ya ka banwan jungo ya ka Lotus Temple habakidan hapo Delhi